Ano reka twongere dusubire ku kibuga uko byari bimeze uburyohe bwari bwose cyane. Rayon Sport itsinda 3-0 Vision, ikipe ya APR itsinda ku munsi w'ejo igitego kimwe ku ikipe ya AS Kigali. Dusubiye mu kibuga uko byari bihagaze ku mpande zombi, Rayon Sport ndetse na APR twabikubiye hamwe. Reka mu byumve neza cyane, ariko ngo trio ya Rayon Sport muraza kuyumugisha bayise FBI icyo nayigayemo ni kimwe, izina siribi ni ryiza, ariko muri Rayon Sport you can't talk about a trio and anything utavuzemo Muhirekeve. Kuba wavuze Fornganye ukavugamo Basane, ukavugamo na Iraguha, ukibagirwa Keve. Nje navanamo Basane, nje ikintu kitarimo Keve muri Rayon kibaho. Turaza kubyumva, reka FBK reka turaza tubyumve. Reka tubyumve neza cyane muri compilation ya Eric Ndagijimana. Ni umunsi wa 11 wa shampiyona y'u Rwanda. Bamwe binjiye muri uyu munsi bashaka gukomeza gutsinda imikino yabo, abandi bifuzaga kuzamura amanota yabo ndetse n'umwanya bari bariho. Ni umunsi watangiye tariki 29 z'ukwezi kwa 11 usozwa tariki ya 2 Ukuboza 2024. Imikino yose 8 yari iteganyijwe gukina yose yarabaye, nkaho tariki 30 Gushyingo ku isaha isa 12 kuri Kigali Play Stadium Vision yari yakira ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino Rayon Sport yinjiyemo ishaka gukomeza agahigo kayo ko gutsinda imikino 8 yikurikiranya, mu gihe ikipe ya Vision n'umutoza wayo Abdou Mbarushimana bifuzaga ko Rayon Sport yatakaza uyu mukino nabo bakabona amanota 3. Ishimwe Jean Claude Cyucyuri afatanyije na Mutumimana Dieudonné, Mugisha Fabrice ndetse na Mutoni Arisi nibo batangije umukino. Ni umukino watangiye ku isaha isa 12 z'umugoroba kuri Kigali Play Stadium. Gikundiro yaje kuri uyu mukino yari yakoze impinduka muri 11 baherukaga gutsinda ikipe ya Gorilla Football Club. Havamo Emmanuel bakunda kwita Kabange asimburwa na Yusu Dianye wari umaze iminsi arwaye. Vizi yitozwa na Abdou Mbarushimana yari yahize guhagarika agahigo ka Rayon Sport kuko yari imaze imikino 7 itsinda yikurikiranya ndetse nta n'igitego yinjizwa mu izamu ryayo, ariko umukuru ahora ari mukuru. Ku minota 25 w'umukino rutahizamu Fornganye yafunguye amazamu ku ruhande rwa Rayon Sport ku mupira yari ahawe na Keve Muhile. Arafungira amahirwe uburyo aragusigana ureba nabi hanzira guho terekamo Fornganye. Abareyo bose bari baje muri Kigali Play Stadium bahise bahagurukira rimwe bakoma amashyi y'abareyo bashimira uyu munyasenegali. Gikundiro yari irimo woki yakomeje gusatira cyane ishaka ikindi gitego kuko yashakaga igitego kirenze kimwe ndetse biza no kwikundira ku munota wa nyuma usoza igice cya mbere. Ku munota wa 45 bongeye iminota 2 Iraguha Haji yongeye guhagurutsa abareyo ubwo yabatsindiraga igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Basane aragacuma neza cyane imbere y'izo cyiza cyane, igitego cyubatswe mu buryo bwa gihanga bukomeye cyane. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye Rayon Sport ibonye ibitego 2-0 kandi itanga n'ibimenyetso ko n'ibindi bitego byagombaga kujyamo. Ubwo amakipe yagarukaga mu kibuga mu gice cya kabiri, n'ubundi Rayon Sport yakomeje gusatira biciye kuri Keve Muhire wihutishaga imipira imbere ayijyana kwa Fornganye. Ku minota 32 rutahizamu Fornganye yashyize umupira mu rucundura, ariko umusifuzi wa kabiri wo ku ruhande Mugisha Fabrice amanika igitambaro avuga yuko uyu munyasenegali yakoreye ikosa umukino w'ikipe ya Vision. N'ubundi byaje kurangira amaherezo y'inzira abaye mu nzu kuko ku munota 77 Fornganye yatsindiye Rayon Sport igitego cya gatatu kibi cya kabiri muri uyu mukino. Uyu munyasenegali yahise yuzuza ibitego 6 mu mikino 6 amaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda na Rayon Sport. Bagayoko atama Fornganye control sibisa Bagayoko Berezo yari yishumuza
igitego cyiza cyane afata umupira bitadama bagayego. Rayon Sport nyuma yo gutsinda igitego cya gatatu yatangiye kugumana umupira cyane ko Viziyo yashoboraga no gutsindwa ibindi bitego. Abasore ba Robertinho bakomeje kwiharira umupira ariko barema n'uburyo bwo gutsinda ibindi bitego, maze iminota 90 y'umukino irangira Rayon Sport yegukanye amanota 3 yuzuye. Ubu umukino wa 8 imaze itsinda, imaze itsinda yikurikiranya. Nyuma y'uyu mukino abari ibyishimo byari byinshi bari kumwe n'abayobozi babo, ariko ngo gahunda iri tariki 7 Ukuboza ngo naho ubundi byo barimo muri iyi minsi n'imyitozo. Aka kipe ni ka Viziyo kameze nk'akana kari gukambakamba. Twebwe turi ikipe y'ubukombizwi, ubundi nta nubwo twagombye gukina n'ubukipe nk'ubu ngubu, twagombye kuza bavivuye ko ari amanota 3. Ubundi buri mwana amenyereye gutamikwa abahora yasamye ngo bamuhereze. Twebwe ntabwo turi ikipe bahora batamika baza penalty. Twebwe dutsinda ibitego twateguye tugatsinda ibitego 3 kandi ko byateguwe. Apere match yararangiye ibitego 2 ku busa. Ndabitangaje ibitego 2 ku busa. Fone nganye nabazatsira iki gitego cya kabiri cyitwa Tetwa. Ngiye inama nabagira nuko bakwigumira mu rugo cyangwa se bazaze gushyushya ibirori kuko buri buya nta uko butagira abavuma cyangwa bashyushya rugamba. Bazaze bashyushye stade ariko ibitego 2 ku busa birahari. Erega buriya APN ubundi bajya baca umugani ngo abanganya amannyo barogana, ariko buriya APR nubwo tunganya amannyo ariko ntabwo arakura neza. Nakana nagahinja APR nakana. Robertinho Goncalves de Calmo umaze imikino 8 atsinda yikurikiranye nta n'igitego ikipe yinjizwa, ngo ubu nawe ari kubarirwa mu bari mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Okay, why not? Kubera iki ntaba mwarimu Robertinho yongeye kuza hano ngo atsinde, ngo ategure ikipe be nziza. Ndashimira Imana, ndashimira abafana ba Rayon Sport. Ntimwibagirwe ko nari naraje hano mbere, barampamagaye cyane, barongera barampamagara cyane. Mfite konti ya Instagram, abantu benshi babaga barimo kundirira ngo umutoza wakongeye kugaruka ukadufashiriza ikipe yacu. Murabizi impamvu nabyemeye nuko Rayon Sport ariyo yerekanye ubushobozi bwanjye muri Afurika. Ubu rero Rayon Sport na Robertinho nibo beza kuruta abandi muri Afurika. Perezida w'umuryango wa Rayon Sport Twagirayezu Tade ngo Rayon Sport iri mu byaha byo gutsinda kandi ngo bagomba gukomeza gushakisha intsinzi aho yava hose. Turumva twishimye nyine, urabyumva nawe nta kuntu tutakwishima. Intsinzi 8 dutsinda kandi twari dusa naho tumaze n'igihe tutaza muri ambiance. So ni ibyishimo byinshi rero kandi ntabwo dukuraho, n'ubu turacyakomeza. Ikintu kirimo gusunika Rayon Sport, turabona abafana ukuntu bishimye, natwe abayobozi turi muri mood yo gutsinda. Twari dukumbuye gutsinda, twari dukumbuye intsinzi, so turayishakisha iburyo n'ibumoso hose. Ntabwo twicaye. Rayon Sport yahise igera mu minota 26 mu mikino 10 imaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda, ikomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo. Izakurikizaho ikipe ya Muhazi United tariki 9 Ukuboza mbere yo gucakirana n'ikipe ya PRFC. Ayo yari amanota 3 ya Rayon Sport yari amaze kuboneka. Yes, hanyuma abajene mfite hano Lorenzo ndetse na Rigani Rugaju, yo mwarimu yamaraga kukwigisha arakubaza ngo retenir. Twavuye mu batoza, twumvise abafana, twumvise abayobozi b'ama equipe icyo bavuga, ibitego abantu babyumvise, resultat bazimenye. Ibyo abantu bakwiriye gusigarana kuri iyi journée ni iki bakwiriye gusigarana? Abakunzi ba Rayon Sport basigarana iki? Abakunzi ba APR barasigara niki? Ndahera kuri ekipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport bo barishimye cyane noneho by'akarusho kuko ni ikipe yabiri gutsinda ariko itsinda n'ibitego byinshi, ikabikora kandi itinjizwa ibitego. Navuga ko ikipe iri kuri ritme nk'iyi Liverpool twavugaga, igifaransa bavuga ngo ni inarrêtable. Ni ikipe bisaba ibintu ushaka muri horizon byo kwihagarika ntubibone. Ikeneye ekipe yo kwihagarika niba hari utekereza ko wenda itagomba gutwara igikombe cya shampiyona. Ikeneye gukora amakosa, ikeneye kugira ekipe zikayirusha mu kibuga ikayitsinda, sino yinjiye mu mwaka mushya iri kuri iyi ritme nta kintu kihagaritse, nta kabuza Rayon Sport noneho yatangira gutekereza ko wa mwuma wo kutabona igikombe cya shampiyona ugiye kurangira. Kubera iki? Iyo urebye Rayon Sport uburyo bw'imikinire, Rayon Sport irakina neza pe, irasatira izamu, abakinnyi bose bari involving, abadefanseri ukabonamo ikintu cy'uko buri mukinnyi wese yazamuye urwego. Ndaguha nk'amazina nk'atatu agaragaza ko ekipe imeze neza. Iraguha Haji w'umwaka ushize
ntabwo ari we mu winga mwiza muri Rayon Sport siritu mu banyarwanda burya na Arsene yari mwiza kurusha Haji byumvikana neza. Haji yari umukinnyi utari umwaka ushize Tuyisenge Arsene yari hejuru ya Haji, yari hejuru ya Haji. Haji uyu munsi ni umwe mu bawinga beza cyane muri Rwanda Premier League, yazamuye urwego, ni akazi k'umutoza nta kintu warenzaho. Iyo urebye ndavuga batatu, iyo urebye myugariro witwa Nsayimana Aimable, natekerezaga ko kuko Rayon Sport yaguze abadefansire babiri b'abanyamahanga notama Youssou Diagne na Omar Nyeng, natekerezaga ko Aimable nabona umwanya wo gukina azabikesha ko ari umunyarwanda yakota y'abanyarwanda, ariko biragaragara ko niyo abo banyamahanga bombi baba bahari bataravunitse umwanya we yawubona, yawurwanira akawubona. Ariko nuko Fonganya afite ikibazo cy'imvune, yagize ikibazo mu maso, ikibazo cy'imvune ukirengagije uburyo ari gukina, ariko arimo arakina neza, nawe arimo arakina neza, uburyo ari gukina muvane no muri Rayon Sport ugiye n'umujyana mu yandi makipe hano, n'umudefanseri adakinnye yakubaza impamvu atarimo gukina kuko afite uburenganzira, arimo arakina neza nta makosa. Wajya mu kibuga hagati, uyu musore witwa Richard Rayon Sport yavanye muri ekipe harya ni Muhazi, umwanya ari gukinaho muri ekipe ya Rayon Sport nimero 8 aremeza, yazamuye urwego kandi aguma hejuru aho yageze ameze neza. Ubwo ntisinirwa wenda njya kuri rutayizamu, wenda yaje ari na mwiza yaravuye i Burayi Foronganye, ariko abona abakinnyi twe tuzi muri shampiyona bagiye ku rwego rwiza basynchronizinga muri ekipe. Ibyo rero nta wundi wabishimira n'umutoza, credit ku mutoza witwa Robertinho. Hari impamvu ukina imikino 10, muri iyo mikino 10 hakaba harimo 9 utinjijwe igitego, muri iyo mikino 9 utinjijwe igitego ukaba aragiye utsindamo ibitego byinshi kuri match bene zikomeye, 3 kuri ikipe ya Muhazi, 4 kuri ekipe ya Kiyovu Sport. N'indi mikino bagiye batsinda, ekipe ya Rayon Sport iratoje, irimo irakina mu buryo buryoheye amaso, kabishywe n'abafana bari kuza ku kibuga ari benshi, ibintu byose birasa neza kugeza igihe wenda hari hazagira ekipe ihagarika. Reka nshimire ubuyobozi bwa Rayon Sport, nibwo naheraho kuva abasaza bagarukiye muri ekipe ejo bundi bakanatorwa bagafata ekipe. Yego hari ibibazo bitari byakemuka bya mikoro, guhemba ku gihe, ibijyanye no kwishyura abakinnyi ibirarane by'amarekritoma yabo, ariko prime iri hejuru iri gutuma aba bahungu barushaho kuba bishimye, nk'ubatanye 240 batsinda ibitego 3 ku busa. Iki ni ikimenyetso cy'uko ubuzima barabugaruye, ikipe iri kubasha kubaho. 240 yego. Hanyuma osu umushahara byari 180 bya prime, ntitubitindeho twihute tutabitinda, byari 180 bya prime batsinze ibitego 3, ubwo bakuba 3 ba 240. Okay. Muvunyi n'amaso yanjye nibone yahereza Kadimendi aya madolari 100 iyo match ikirangiye, yamukoze mu kibanza ahitaza kamusanga neza hano hafi ya touchline, agahita mupfumbatiza amadolari 100, afite na mwene wabo babana, ahita ahereza ati yabike ngiye kujya muri vestiaire. Ikigaragara ubuyobozi bwa Rayon bwakoze neza. Icya kabiri nuko bare mwagira ikize ko agiye kuboneka amafaranga, kubera ko hari amafaranga leta igomba guha Rayon babemereye, hari n'amafaranga Skol igomba guha Rayon babemereye, banateganya gucuza amafaranga menshi kuri match ya Rayon na APR zaba kuri uyu wa gatandatu. Abantu batangiye kugura amatike, ibibazo birakemuka, abantu batangiye kugura amatike kandi barimo barayagura ku bwinshi. Icyo kibibazo by'amafaranga bigiye kuvaho mu kibuga. Abareyo mwubahe Robertinho, ibintu reyikina ni ibintu byisubiramo, ntabwo ari impanuka, biratojwe. Fatiye ku gitego cya mbere cya Foronganye, nababwiye ikintu cyitwa demi espace ubushize, aho umukinnyi afata umupira wo mu winga ntiyiruke kuri uno murongo barengurira aho ujya muri corner, ariko ntaniruke nk'uri guca hagati nk'ujya muri penalty, akajya hasa no hagati. Mureba hano Rayon Sport ihindurira imipira imbere y'izamu, umukinnyi abakandagiye neza kuri uriya murongo winjira muri box wo ku ruhande, apana ho hagati, apana wundi utambitse nyine, wa wundi wo ku ruhande usa n'uva muri corner ariko winjira muri box. Niho bahindurira imipira, abanza kugutegeka gukandagira muri box. Ariko ni mureba nanone Richard, mukareba n'umukinnyi witwa Bugingo Hakimu n'abandi bakinnyi bazi gutera imipira miremire y'amatransversal, umutozo wa Rayon Sport yexija ku ikipe ya Rayon igomba kugira ikintu kijyanye na quick transition. Ikipe nitwa taka tukaya ku mupira, ntimutinde mupasanya, mukora amatake rapide, baronke muhita muzijugunya imbere mushakisha. Dufite abahinga biruka basane cyane na Haji biruka bashakisha Foronganye. Hanyuma ikindi cyaranze umukino tuvuye ku mutoza,
utoza ikipe ukabona ko tuzabigana ibya Demir Space twitonze. dufite umwanya munini Turacyafite turaganira na APR. Ndashaka guha credit umuntu witwa Fornganye byihariye. Igitego cya gatandatu mu mikino 6 ni muzanengo y'igitego ku mukino kwari imikino atakinnye. Fornganye ku gitego cya mbere abaza gusubiramo video murebe yirutse yereka umudefansi ariko bari kujyana mu izamu ariko amaze kugera muri box yarafurenya gato arahagarara asa n'usubiye inyuma bamupasa umupira atsinda n'umutwe. Intelligence. Icya kabiri, igitego cya kabiri yatanze assist. Okay, yatanze nka ava assist niwe cyubakiwe kuko umupira Basane yazamukanye niwe wafashe umupira ariko uruhande rw'iburyo muri wa mwanya w'umuwinga umupira wohereza Richard ni Basane yarazamukanye umupira kose Foronganya wohereza Richard yari imbere gato ariko hafi na penalty ahita aho Hakeveke bakoza n'agatsinda Haja aratsinda uko kubona ko Basane yasubiye mu kibuga cyare gushaka umupira abagakora interchanging positions akaza mu mwanya wa Basane ku ruhande kugira ngo Basane amupase nawe abone gupasa bari muri box. Ni igitego cyubatswe cya mbere kiza muri no championnat y'u Rwanda. Je répète, igitego kiza sofa muri championnat y'u Rwanda cyubatse ni igitego cya Haji. Hanyuma ni igitego cyakoranywe ubwenge butabaho tuzabigaruka byihari. Umuntu wa nyuma wo gushima dusoza kuri rero tujya kuri APR muri iyi match nashimye umusore ndashaka gushimira byihariye kapiteni Muhire Kevin. Ntabwo ntinda kuri assist ya 7 y'agatsinsino assist 7 mu mikino ariko imikino amaze kwakimira mu maguru ye akaba gishobora gukina iminota 90 anatangamo umusaruro. Kevin umuntu wo kubaho n'abandi bose bagize urari mu mukino kugira ngo ritsinde bitwaye neza ariko abo batatu nabo kuganiraho byihariye nibyo.